Vipers Sports Club nibo bebembire ligi ya Uganda nobubonera na mwendo bari kwinganisa na timu ya KCCA na Sports Club Villa bitwa abane bakiza za goro kandi omuzano gw'eriizooba nibarita na timu ya Bor FC aha kishayi kya Njeru. Vipers nejo omuzano guna man mengi bwanyuma y'okusinga Bright Stars na Gori na harizora ha weekend omuzano gwa semi-finals ogw'enkiro y'okubanza ogw'empaka za Uganda Cup. Obusinguzo obu nobwo mugasho aha mutendeki Alex Isabirge orukwija kuba nabwabugana na timu eyarugiremu ya Bor kandi kurunasinga nikimanyisa ngo naije kuba yatangaza emigisha ya Vipers okugarukana ekikope eki. Abandi abari kuzaana KCCA erigo mu kyakabiri netayira timu ya Busoga United ahari Kakindo omuri Jinja kandi omuzano ogwo mutendeki wabo Jackson Mayanja nagaruka kurugaha kifubiro ekyabira ariho Sports Club Villa abaryo mu kyakashatu bo bari hashara ngo timu ya Vipers na KCCA bakore kubi ekirabahereza omugisha gwo kugaruka ha kimeza okutangaza emigisha yo kusinga ekikopo okweha ekisarani cyo butasinga ligi okuheza obwire buringwa aba nibarita na timu ya Blacks Power abari kurwanisa obutasharwa Vera bakine record yo kusinga empaka za ligi ya Uganda emirundi mingi bakahereruka kusinga empakezi omwaka gw'2024 ahandi sorotiro Bright Stars eine Arua Hill aha kishayi kya Kavumba. Gaddafi FC netayira abashoroza b'emishoro aba URA aha kishayi Meta Grounds kandi emizano gyona neija kuzanwa aha shayi 10 z'omwebazyo.